UJesu Kristu. Ngoba bangiyabonga ngiyabona bazalwane sinkulu futhi ukwathi ngelinye ilanga kungena imvukuzane lapho ngaqhubeka bathandekayo imvukuzane lapha ekhaya bekuyikhala hayi ukuthi bekuyikhala bekuyikhala imvukuzane imvukuzane isenzela wonke umakhaya ayingathake ngisuku ukhuleka unkosikazi ngasukuma khuleka ngathi kodwa Nkosi esilwanyana uyasibona isenzana ecikikayo ngiyakutshela ukuthi ungakapheli insuku ezimbili ey'ntathu ezine sabe sesishabalele besifana ngoba amadumbu kade wabona ukuthi besike sibona umhlaba sengathi sesifundela nje endlini. Uma-ke into eyenza njalo uvele ubone ukuthi cha le nto lena ayifuni khona ukuthi ifuna ukugidegidela kuphela, ifuna ukubheka nasendlini. Okunye abathandekayo lapha into engayazi bengaqondi futhi ngiyaqolisa ukukhuluma ngale bengingazi mina abathandekayo ukuthi uma kuthiwa kubanjwa umkhosi ubanjwa noma ngabe kunjani. Awubheke abathandekayo mina ngibamba umkhosi
uyakwazi ukuthi ngekuphilo uhlukele unayo yonke lento le kodwa umkhosi namhlanje ubanjwe namhlanje kwanza kwashaya ngathi isonto isonto namhlanje kuyashaya umkhosi sengiyabona ukuthi cha ukuphila sekukhona sengiyophila bathandekayo noma singafa sengingafaka indlela ngokumkhosi ngakubantu namhlanje namhlanje akho-ke bathandekayo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngibonga uNkulunkulu angiphezi futhi ngiyabonga bathandekayo ngiyabonga Amen.